Kozaru okružuju teritorije 3 grada, Banja Luka, Prijedor i Gradiška, i 4 opštine, Laktaši, Kozarska Dubica, Kostajnica i Novi Grad. Uz stalnu saradnju, pomoć i nesebičnu podršku svih gore navedenih udruženja, Kozarčana je izraslo u jedno od najbolje organizovanih, ne samo u Beogradu, već i u Srbiji. U znak zahvalnosti, a povodom višedecenijskog uspešnog rada udruženje Kozarčana u Beogradu dodelilo je zlatne spomen značke i zahvalnice kao posebna priznanja najzaslužnijim pojedincima i ustanovama koje su doprineli uspešnom radu udruženja. Pozivam predsjednika izvršnog odbora udruženja, gospodina Radeta Karalića, da saopšti imena dobitnika zahvalnica i zlatnih spomen znački. Gospodin Rade, naš domaćin. Dobroveče, drage prijatelji, dobroveče, drage Kozarčane. Čast mi je da vas pozdravim u ime udruženja Kozarčana i u ime izvršnog odbora i da vam poželim da se večeras svi lepo družimo. Pre nego što saopštim odluku izvršnog odbora kome smo mi to dodelili zahvalnice i zlatne značke, a verujte i pred ovog broja koji će čuti, mnogo je ljudi još zaslužilo. Ja bih samo želeo, kao što je malo pre predsjednik Skupštine našeg udruženja rekao da nije se pozdravio, da pozdravim gospodina Durata Đakovića, zamjenika predsjednika opštine Rakovica. Molim jedan aplauz za gospodina Đakovića. Pozdravljam zamjenika predsjednika Skupštine opštine Rakovica, gospođu Seniju Milenković. Također molim da je pozdravljamo aplauzom. Među nama su prisutni ovdje više generala, ja mislim još uvijek najmlađi general Vojske Srbije, general Bojan Zrnić. Molim da ga pozdravimo posebno velikim aplauzom. Pozdravljam generala Mlađana Niškovića i generala Miodraga Panića. Među nama je večeras i potpredsjednik Akademije nauka Republike Srpske, akademik Vaskrsije Janjić. Također molim da ga pozdravimo aplauzom. Pozdravljam i gospodina Miletu Gajića, čovjeka koji je od početka, iako nije poreklom iz naših krajeva, ali uvijek daje veliku podršku u radu našem udruženju. Također bih volio da ga pozdravimo posebno veliku aplauzom. Hvala vam. Izvršni odbor udruženja Kozarčana zahvalnice je dodelio predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodinu Miloradu Dodiku. Nažalost, mi iz kabineta smo dobili obaveštenje da neće moći da prisustvuje večeras. Ministru odbrane, gospodinu Vulinu, koji nam je omogućio i daje podršku našem radu udruženja i organizovali smo, naravno, uz njegovu podršku prvi put posle 45 godine posjetu opštini Krupanj, jedan put koji je bio pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane, gde je tu bio prisutan jedini preživljeni borac 5. Kozaračke brigade koja je oslobodila Krupanj. Tako da, ne znam da li je Jovan Kelečević večeras tu, ali je zaslužio aplauz za to. Zahvalnice smo dodelili i opštini Kozarska Dubica kao ovogodišnjem domaćinu, opštini Kostajnica kao budućem domaćinu, gradu Beogradu, gospodinu Mlađanu Cisoviću, direktoru predstavnika Republike Srpske u Beogradu, koji nam pruža svo vreme podršku u radu ovog udruženja, ali nisam siguran, mislim da je večeras isto nije prisutan. Gospodinu Miodragu Linku, predsjednik odbora za dijasporu, narodnom poslaniku u Skupštini Srbije, doktoru Slobodanu Listanoviću, našem drugu i prijatelju koji nam isto tako uvek je na ruci da nam pomaže, sarađuje i pruža punu podršku Mirku Rakiću.
Dušku Vojnoviću, Rajku Tanjiću, koji nam isto pomažu u radu. I na kraju, ali mislim da smo pretjerali malo sa tim, pored ovog peškira i voditelju ovogodišnjem programa, legendarnom glumcu iz naših krajeva, Tihomiru Staniću. Ja pozivam sve ove ljude koji su prisutni da bi skratili malo vremena ako mogu da izađu na binu da bi uručili zakonu. Doktora Reljića, predstavnika Kostajnice, Mirka Rašića, Miodraga Linku. Mirko ne čuje, ali... Ima zahvalnicu. Sad je Slobodan Stanović ovdje. Zamolio gospodina Miodraga Lintu, narodnog poslanika i predsjednika odbora u Skupštini Srbije, da su ime nagrađeni kratko zahvali.